Ikibazo ndakibaza Gnl James Kabarebe. Dufite urubyiruko rufite isura mbi igihugu cyacu. Ibyo bitewe nuko ruturuka mu miryango yahuye n'ihungabana bitewe n'intambara n'ubwicanyi banyuzemo muri Kongo mu cyahoze cyitwa Zaïre muri 1996 na 1997, aho bavuga ko ingabo z'u Rwanda zabigizemo uruhare. Niki mwabafasha kumva muri iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kubohoka? Murakoze. Arakoze Justin wo muri Cameroon. Wenda reka n'ikibazo yarabajije ari nacyo duheraho, n'ubundi yarakibabajije Gnl James ati niki mwabwira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rubohoke? Arakoze Justin kubaza icyo kibazo. Icyo kibazo aho gituruka mu bitekerezo by'abantu bafite ipfunwe, abanyepfunwe. Birazwi neza ko leta yakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 ijya guhunga, ari leta ari interahamwe ari FPR, abasirikare bari aba leta bahunganye abaturage benshi cyane. Abo baturage baragenda, Zaïre-RDC ibatuza ku mipaka u Rwanda na Kongo ku murongo hamwe. Inkambi ikaba aho ushobora kuba wafata ibuye ukaritera mu Rwanda, cyane cyane nk'inkambi ya Kibumba Jean Bosco yarimo. Iki kibazo nagira ngo nyiha amateka kugira ngo Justin acyumve neza. Izo mpunzi zose zigeze muri hafi 3 miliyoni, hari abari babifitemo inyungu za politike, inyungu z'imibereho. Imiryango mpuzamahanga yose yita ku mpunzi yari yarabonye akazi hariya, yumva ko ari ikiraka, ari amakiriro, aribo batanga buri kintu cyose, guhera ku mazi kugera kuri biscuit kugera no ku bindi byose. Ntibifuzaga ko impunzi ziba zataha mu Rwanda. Hari abari bafite inyungu za politiki, abumvaga ko jenoside itarangiye neza uko bayishakaga, yagombaga kongera gukorwa. Abo nabashyigikiye jenoside, ni ibihugu birazwi. Na hari abari bahungiye muri Zaïre, abasirikare bahunganye ibikoresho byose bishoboka biguma mu nkambi n'interahamwe. Imyitozo irakomeza kugezaho mu mpera za 1995 bongeye kugaba ibitero no kwica abantu ku mipaka yegereye Kongo. Nyuma yaho leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gucyura impunzi. Nagira ngo mbwire Justin abyumve na bagenzi be ko mu gikorwa cyo gucyura impunzi kuva muri Zaïre, nta nkambi nimwe uhereye Gatare, Gahindo, muri Rucuro, Kibumba, Mugunga, Katana, Gashusha, Kansayo, Kamanyora mu majyepfo ya Kivu, zose uko zari ku murongo, nta nkambi nimwe yabereyemo imirwano, nta nkambi nimwe yatewe. Icyakozwe ni iki? Icyakozwe ni ukuzunguruka izo nkambi zose. FPR ikava mu nkambi ikaza gutera ingabo z'u Rwanda, noneho ingabo zikabona uko zicyura impunzi. Ntabwo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo kwica abanyarwanda, zagiye muri Kongo gucyura abanyarwanda bari bafashwe bugwate n'iyo mitwe yari yarakoze amahano mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zimaze kugera muri Kongo, zizengurutse izo nkambi, abanyarwanda barabohotse, bataha neza. Habanje inkambi ya Kibumba, iva Kibumba yisuka muri Mugunga. Haza inkambi ya Katare n'iya Kahindo, ziva aho zari ziri zisuka muri Mugunga. Inkambi ya Gatana yo mu majyepfo ya Kivu irazamuka nayo yisuka muri Mugunga. Inkambi za Kamanyora zimanuka zigenda, abenshi nabo bagiye muri Zambia.
abo bose ntawahutajwe. Muzarebe ishusho y'abantu bava mu gunga bataha bikoreye ibintu byabo bagenda mu ituze binjira mu Rwanda bakirwa na guverinoma ku mupaka ku Gisenyi yari bategereje. Ntabwo abantu bahunga barashwe bagenda kuriya, kuko nta n'isasu na rimwe ryavugiye mu nkambi ya Mugunga, nta n'umuntu n'umwe wapfuye mu nkambi ya Mugunga no muri izo nkambi zindi zose, kuko nta mirwano yahabaye, ahubwo icyabaye ni FPR gufata bamwe mu bantu mu mpunzi zikabakohokana zibajyana indani muri Kongo, muri za Masisi, Warikare, kugera na Tingitingi, aho bongeye gushinga indi nkambi. Tingitingi nta mirwano n'imwe yabereye muri Tingitingi n'imwe hagati y'ingabo z'u Rwanda na FPR, ahubwo ingabo za FPR zatsindiwe ku mugezi wa Oso, zitsindiwe aho ngaho ziruka muri Tingitingi zirasa amasasu kugira ngo za mpunzi zikomeze zijyane nabo. Nuko nguko bagiye, bamwe bajya Brazzaville, abandi bajya Central Africa, gutyo. Ntabwo rero ingabo z'u Rwanda zigeze n'umunsi n'umwe zitera inkambi iyo ari yo yose, ahubwo abaturage bari barakwiye imishwaro bakajya muri za Masisi, bakajya muri za Warikare, bakajya muri za Shabunda. Hagati ya 1996 n'ibihumbi 2000 muzitegereze neza ku mipaka y'u Rwanda no muri migration, inyandiko zirahari ko abantu binjiraga, abo bantu bacyurwaga n'ingabo z'u Rwanda zibatarura mu mashyamba, zikabatarura mu mashyamba. HCR ikanga kuziha ibiryo, ikanga kuziha imiti, bakavuga ngo niba dushaka ko babafasha nidushyireho inkambi aho kugira ngo tubacyure mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zikigomwa, zigasangira nabo, zikabavura, zikabaha byose, zigashaka amakamyo, zikabazana, bakakirwa, bakinjira mu Rwanda. Muzarebe ku mipaka ya Rusizi hagati y'1996 n'ibihumbi 2000 muzasanga abantu binjiraga mu Rwanda, abanyarwanda nibwo baje ari benshi cyane. Ubwo ariko abandi nk'abajambuswa abangaba zikakomeza zibagota, zibahungana, zibajyana mu mashyamba. Ntabwo mu mirwano wavuga ko, kuko ni intambara, ntiwavuga ko nta muturage wakomerekera muri ubwo buzima. Birashoboka. Hari umwana witwa Innocent Habumugisha yavuye Zambia atahutse hashize imyaka mikeya, afite akaboko kamwe. Tuganira nawe yadusanze hariya kuri Etat Major, tuganira tubwira ubuzima bw'uko bagenze. Aratubwira ati turenze Buvira tugeza ahitwa Makobora, ati ingabo zari za FAR, zari za leta n'interahamwe, bashinze imbunda, bayishinze bararasa, barashe, abo barashe nabo barasubiza, abo bashubije ibombe riguye niryo ryanciye akaboko. Turamubwira tuti ubwo iryo bombe ryaguye risubiza abo ngabo rigomba kuba ryari ryacu, ryari ry'ingabo z'u Rwanda. Urumva nk'abo ngabo bafashwe n'ingabo z'u Rwanda. Aho Mugisha yakoze ubukwe mu cyumweru gishize hano i Kigali, Innocent. Urumva nk'abo bagoswe n'ingabo z'u Rwanda, ingabo zakoze jenoside, bagashinga imbunda bari kumwe n'izo mpunzi, bakarasa bazitwaje, uwo barashe agasubiza, hashobora gukomereka n'umusivili. Rero iyo propaganda yo kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo zica abantu ni propaganda izanwa n'abantu bafite ipfunwe. Hari abo batsinzwe kubera urugamba, n'ubu bagitsimbaraye kuri ibyo bitekerezo, bamwe bari i Burayi. Hari abo tujya twumva bitwa ba Dr Mukweje w'umushi wo muri Majyepfo ya Kivu, nawe ukoreshwa n'iyo miryango yatsinzwe. Hari iyo miryango yari ifitemo inyungu nyinshi cyane z'imibereho, bababo ku bwabo bifuza ko impunzi 3 miliyoni zitava muri Kongo, kuko nibwo buzima bwabo, nicyo cyifuzo cyabo, kuzibambura zigataha. Ubwo babigezemo ipfunwe, nabo batangiye gukora iyo propaganda. Hari ibihugu twarwanyije byari bishyigikiye jenoside yakorwaga abatutsi 94, abo nabo bakwije iyo propaganda, ndetse bashyiraho n'ikintu cyiswe, inyandiko yiswe Congo Mapping Report, bahora bakwirakwiza ngo hapfuye 3 miliyoni ngo z'abantu muri Kongo. 6 miliyoni zapfa ahantu ntihaboneke
n'umurambo n'umwe. Miliyoni 6 ni abantu bapfa bakazimira ntubone n'umuntu. Icyo cya mapping report gihoraho. Iyo rero ni propaganda, ni nayo propaganda bakoresha gufata bugwate abana benshi b'urubyiruko cyangwa se impunzi nyinshi zikiri za Brazzaville, zikiri Zambia, zikiri Malawi, zikiri Mozambique, Zimbabwe, Lesotho, muri Afurika hose. Kuko badafite ikintu bahimba cya propaganda, ntabwo bafite uko baguma bafasha izo mpunzi bugwate, kuko ntibashaka ko impunzi zibavaho. Ni nayo mpamvu na nyuma ya cessation ya refugees status, aho u Rwanda ruvuga ko nta munyarwanda ukwiye kuba ari impunzi, abanyarwanda benshi bakomeje n'ubu bakiri mu nkambi muri ibyo bihugu, kubera ko ababafashe bugwate nibyo babapakira mu mutwe, ntibashaka ko babacika kugira ngo batazasigara bonyine. Urumva abajenosideri n'ababitsimbarayeho basigaye bonyine babura aho bajya, bagomba rero kwitwaza abanyarwanda benshi. Urubyiruko rero nk'aba Justin bakwiye gusobanukirwa ukuri, bakamenya ko n'intwaro ya propaganda isigaranywe nabo batsimbaraye kuri ibyo bitekerezo by'ingengabitekerezo yo kugira ngo bafate bugwate abantu bakiri muri ibyo bihugu. Bakwiye rero kumenya ukuri, kuko abavuga ukuri barahari. Dore ba Jean Bosco barahari, nonse ntiyari muri izo nkambi, ntiyivugiye ubwe uko byagenze. None se twakwica abanyarwanda muri Kongo twari dufite abo turwana nabo bari mu buyobozi bukuru cyane muri FPR, abana babo leta ibarihira amashuri hano. General Murenzi ubu ni brigade commander, ayobora special brigade special muri RDF, ariko ataraza ni wari ushinzwe iperereza muri FPR. Abana be barihirwaga na RDF. Waba wica abanyarwanda muri Kongo ukarihira abana babo amashuri hano. Umwana wa General Murenzi witwa Trésor Mukiza, RDF yaramurihiye amashuri, ubageze muri Amerika, arangije PhD muri microbiology. Ubu arakora za research kuri kanseri. Waba ingabo zikora ibyo ngibyo zikajya kwica abantu muri Kongo? Ntibishoboka. Ejo bundi mwiboneye umuhungu wa uwita General Pacifique ntawunguka, yitwa Maurice nawe Mukiza. Maurice Mukiza ni engineer, yarangije muri Kiste, arihirwa na leta. None se waba ushaka kwica abanyarwanda muri Kongo, leta ikarihira Maurice akarinda aba engineer, mukuru we akaba ari muri Ghana, mushiki we ari muri Ghana, mukuru we ari muri China, nawe yaragiye kwiga kuri buruse ya leta. Ibyo ngibyo byashoboka. Izo propaganda rero nizo twavugaga ku nkoranyambaga cyangwa mu biganiro by'urubyiruko, nizo bakwiye kurwanya, kuko bifite ishingiro. Ni ibintu ibyakozwe birahari. Abatahutse benshi cyane barakiriwe. Rwarakabije yazanye abasirikare bangahe? 120 ba Colonel Simba, ubundi bayobora imitwe y'ingabo muri RDF. None se waba waragiye kwica abanyarwanda muri Kongo ukabakira ukaza ukabashyira mu ngabo? Byashoboka? Ntabwo byashoboka. Ikindi, RDF twahagaritse jenoside turi 12,000, ariko twagiye mu ntambara ya Kongo iyo ngiyo Justin avuga, tumaze kugera 57,000. Mu 57,000 twari tumaze kwinjiza ex-FAR n'abarezizita cyangwa se bari muri iyo mitwe imeze nk'interahamwe 36,000. Ni ukuvuga ko twari 57,000 havanzemo 36 byari muri iyo mitwe yari yarakoze jenoside. Ubwo se wakwinjiza abo bantu ujya kwica abandi banyarwanda muri Kongo? Ibyo rero Justin uzafata umwanya uze ubikoremo research. Ibi nkubwiye ni bike cyane kubiri hanze ahangaha bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zitashobora gukora ibyo ngibyo. Nabo twacyuye barahari, bari mu Rwanda, ntabwo bihishe. Abo ingabo z'u Rwanda zakuye mu cyamba ya Kongo barahari.